kita gunakan gam pelekat dalam mobil dan juga racun daripada copper. Alright, 20 liter. Cek sekali lah Metro liter. Okay. Siram mandi basah habis. Ni paling teruk. Semua teruk sebenarnya, tapi ni antara yang paling teruk kena karat dah. Nampak? Oi, teruk karat. Ada pokok-pokok. Karat tumpuh kecil baru lah. Sprinkler dia kita adjust balik. Sprinkler pun terbalik. Tak tahu lah kenapa. Ini pun critical. Karat. Kita pakai racun copper. Okay. Memang menggila lah ulat. Cabarannya bila nanam durian, especially kelun. Bayang penyakit.